nshaka kubabaza ikibazo kimwe kandi munsubize. Bewe n'aba bantu biyita ngo abapasitoro n'abakozi b'Imana bashaka kuba batarigeze bakibaza. Mubona ari iki cyatumye mu bitangaza Yesu yakoze igihe yagaburiraga abantu 5,000 amafatano n'imigati 5 harirengagijwe igitangaza gikomeye cyo kuba Yesu yarabashije kuvugana na bari abantu nta ndangurura amajwi yakoresheje. Ubona ari iki cyatumye icyo gitangaza kitandikwa mu bitangaza byanditswe Yesu yakoze, ahubwo hakibandwa ko yagaburiye abantu? Nje mbona ari uko kuva kera na kare ikintu cyitwa inda cyashyizwe imbere, ndetse n'uyu munsi ubona byarakurikiranye abapasiteri bamwe na bamwe njya nita abatekamutwe bitwa ngo abakozi b'Imana, kandi ubundi twakabaye turi abana b'Imana. We rero ubona byaratewe n'iki?